U kategoriji IT Education, obrazovanje, plaketu IT Awards 2013 dodeljujemo osnovna i srednja škola sa domom za učenike Milan Petrović. Plaketu IT Awards za najbolju marketing kampanju i brigu o kupcu MRM Worldwide za kampanju Lav igra i strasti. Najbolje softversko rešenje, plaketu IT Awards 2013 dobila je kompanija Saga d.o.o. Beograd za Discourse rešenje. Sljedeća naša kategorija je kategorija u web-u. Molim našu dragu koleginicu i prijateljicu Anu Jovanović iz Krojača da nam se ovde pridruži. Najbolji web sajt, Politika AD za sajt malizavodnik.rs. Pobednik u kategoriji za najbolji e-commerce web sajt je Green Design. Čestitamo. Kategorija za najbolji mobilni softver plaketa IT Awards 2013 pripada Orion Telekomu d.o.o. za projekat Orion. Sledeća plaketa je plaketa za najuspešniju ženu u IT oblasti i nagrada, odnosno plaketa, ide u ruke našoj dragoj Danici Manojković. Plaketa IT Awards 2013 za najbolji mobilni uređaj, a plaketa je dodeljena Infotimu za Garmin Fenix. Sljedeća nagrada je za najbolji hardware, znači plaketa IT Awards 2013 ide u ruke AMD-u za AMD Radeon HD 7970 GHz Edition, trenutno, kako kažu, najbrža kartica na svetu. Sa nama je predstavnik AMD-a za Srbiju Nedviđa. Organizatori su odlučili da dodele i 4 specijalne plakete koje su van takmičarskih kategorija. Prvo priznanje je plaketa za najboljeg IT novinara, a posvetili smo je u sećanje na našeg dragog prijatelja i kolegu Aleksandra Spasića, specijalna nagrada za najboljeg IT novinara Aleksandra Spasića. Molim gospođu Draganu Spasić da nam se priključi, a potom uruči dobitniku ovu specijalnu nagradu. Dobitnik je, znači, naša draga koleginica Tamara Vučenović. Tamara je inače nosilac raznih priznanja za svoj trud i rad, no verujemo da će ovo priznanje isticati sa posebnim ponosom. Sljedeće priznanje je plaketa koju dodeljujemo za društveno odgovornu kompaniju, a dodeljujemo je Orion Telekom. Molim predstavnika Oriona. Plaketa za doprinos u obrazovanju profesionalaca, a ovu plaketu IT Awards 2013 dodeljujemo školi web dizajna Krojača škola. Hvala, divno je kada vas nagrade za uloženi trud i hvala šef. We're navigating to feel the atmosphere as we go in here. Stand by flight. Korak dalje. Copy. Izazov. TDS warning is okay. Korak napred. Continue to accelerate. Tehnološki drugačiji. We're at 15 kilometers altitude. Moderniji. We are decelerating. Brži. 6.5 kilometers ascending. Intuitivniji. She is still strong. Zabavniji. At the
Zoran Modli. Specijalna plaketa za životno delo. Predamo u sigurne ruke Zorana Modlika.